Tögülüler bugün bu занятияга мене хияка пластилинынан сграффито диен итальянская техниканы үйрәтәкпин багарабын. Бу техника нучылы переводтатака просарапывание диен основном бу техниканнан зданиялар тасеттүләргә кергетелләргә тутталлар. Бу штукатуркага икки арас өңө тухананнар оңруктарын сөп или үст туакта. Онтан бүгүн биһиги пластилиннан оңрон көрөкпөт. Бу хегеннигер бар үле икки ас өңү туттуллубут пластилиннан үлелер болаллар. Онтан бүгүн биһиги барыбылыакпыт үс арас өңүнен. Бу касбидди туакка үсті миллиметр калыңнаак болуктак ол кенне маныла мутурабыт. Бастыгы слой бутун, онтан икки слой бутун. Манны бәбәлер хабыты урталыбыт. Уанна сабанка биһебит кыратык слегка баттыбыт. Ол кенне харапайдан урухуйдубут. Мен болланы маны арнаймен оңорон көрдөрүм бастан. Бастан канна кайдак оюлар бар болуктактарын биһиги манны харапайдан урухуйдан көрдөрөбүт. Бу мене хияка барысты көрүнгөн көрдөрөбүн. Ол кеннеттен эхеге манна көтөрдөрү, кыры насекомайдары да урух көтүнсеп. Бу кеннеттен болланы биһин ха күскө баттабаппыт истер көмөтнө бу пластилин мыт тугунчу суйдуктаакпы калыңын, оны олары калыңын курдугунан биһиги мана харапайдан бараммыт. Оранылыктаакпы бастыгы слой бутун. Бастыгы слой бу биһияка бола каллаан күйөк өңө. Вот, маны тақсан келер. Онтан иккис слой бут от күйөг болла, бот күйөг нөңө ихигер бу дайш үхі слой бутун көрдөрөрүбү минеме манна кыракый багайы ара оруон бегон оруогым. Вот, бу мандыккынаммын, уонна тақсан келле үхі слой бут. Бу мантан көстер пластилин мақас төһө туықтаға қалыңдаға. Уонна херенен быстек көмөтүнен казбидили диетін көннөртөн гладкайдан беребит. Вот, с граффита ден бу үс слойттан турар офуор ден курдук болан тагыста. Онта кытыларга бар туактар битен эме итиже тугунан способынан херенен маннык баттамбыт быханылабыт. Би слой бастык слойдар бытын. Манал гастикарыты көстен калын эмесеп, онтын сразу икки слой бинеме быханылабын. Оччону быка слойттан турара көстен келлем яка. Ити курдук атын муннуктар бинеме быхаттыбын. Бу курдук эхеге ме үлелерде оңорун аныскы көрсө кадылы.